چونکی هون زاروکن کرد پیشروجا زمان کردینه هون پیشروجا کردانه. Ev demek dirêja sermediya civakê ji bo malbatên Kurd ku ji bo zarokê xwe dersa Kurdî a bijartî hilbijêrin, helmetên cuda li dar dikevin, gelek partiyên siyasî jî tevlî van kampeynan dibin. Partiya Azadiya Kurdistanê Pakşî ji bo piştgiriya vê kampeynê li nav bajarê Amedê belavokan rojhistevanan bela dike da ku ji bo zarokê xwe dersa Kurdî hilbijêrin. Kampanyayê re meriv gere mücadele bikin. Tişta wî ne. Azaki bura mağul ve amelcat mektebu üniversite zaz azaki boğları. Ana din mağul. Bura kum diyalogçi bükse namus kod ilkarken. Zaroke mi biçukum? İzna Xwedê mezin bibin çima? Zimanê me sonuçta. Mecbur em gelê xwe jî ve xwe bielîmin. Zimanê xwe. Em wek partî li gel wênekê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerde û zimanê fermê. Lê em dibêjin ki ev jî derfet e, divê Kurd vê derfetê bikarbînin. û zimanekî zarok nepeyvin, ew ziman vê hêdî bibire. Seçmeli ders programının Programa dersa bijarte mixabin demek şûn da ji armanca xwe dûr ket û ji bo berjewendiyên siyasî û ideolojiyên desthilatê hat guhartin. Sendikaya Ketkarên Perwerdehiyê Eğitim Sen di daxuyaniyek de hişyarî da ku li gelek dibistanan formên xelet li zaroka tê belavkirin ku têda kurdînîne û ji malbata de xwaz kirin ku ger formên xelet dabin zarokan dibistanan gilî bikin. Niha peywira rêvebirtiya dibistanê ev e ku ew dersê bijarte çi hatibin ber wan ew na lê bar bikin. Peywira wî ne ew e ku mamoste heye yan tune ji bo dest pê bide. Ew ya binê îro tu dibijêr piştî heşt mehêdin ev dersa ê bêne bikaranîn. Piştî heşt mehêdin. Pê van daneyê xwe lê bar bike li ser sîstemê, wezaret ji ê li gor vê mecbûr e amadeyî kê bike. Wê dibistana te mecbûr e mamosteyekî ji kut tîne, çawa tîne, bi kut tîne divê ku lê bar bike. Ayşan ku dibêje li dibistana zarokê wê müdür bi taybetî Kurdî ji nav dersên hilbijartî derxistiye. Dibistana bêj sevler bû. Ti mamostekî, ti müdürkî ji bo vî helbijartina ke dersa Kurdî û zaza demilkî were haydar nakin, dibên ki sibê dest pê bira bibêjin ya wala ji xwe ka em çer bikin, kesa nexwest. Kesa nexwest. Ji bo ki kesa nexwest, em tiştekê bikiçin her polkî wisa bibêje ji me re bêjî her polkî yek kes xwestiye em karin ji bo wî mamostekî amade bikin. Serê derziyê zî heqê mirov hebe gerekî meriv helbijêre em bêjî têrî dike têrî nake. Normala heqê me Kurda zimanê Kurdî sedî not zimanê Kurdî be. Çünkü 100 sal e ev ziman li ber qedandinê ye. Dersa bijarteya Kurdî cara pêşîn li Tirkiyê di sala 2012 da dest pê kir li dibistanê navîn. Ew sal nêzî 19,000 xwedekar dersa Kurdî hilbijartin. Li Tirkiyê li gorî destûra bingehîn zimanê perwerdehiyê Tirkiye û Kurdî ji destpêka Komarê vir de qedexeyelê di destpêka salên 2000 da Enstitûya Kurdî û Kurdî derê kursên taybet vebûn li wê derê dersên Kurdî hatin hînkirin. Li Kurdî derê bi hezaran xort û keç jî bawernameyên mamostetiya Kurdî sendin. Li zanîngeha Ertuklê jî di sala 2012 de beşa mamostetiya Kurdî vebû armanca ku dersên Kurdî li dibistanan bidin. Di pêvajoya çareseriyê de ji bo Kurdî geşbûnek hebû. Li zanîngehên ku beşên mamostetiya Kurdî jî hene ji 500 zêdetir mamosteyên Kurdî mezûn bûne lê di nav neh salan da tenê 7 kes hatine tayin kirin. Her sal hejmara mamosteyên Kurdî ên ku tên tayin kirin jî ji sê nabihire. Hêjayê gotinê ku li şaredariyên HDP jî di sala 2014 de ji bo perwerdehî hewildanek dest pê kir li Amed, Wan, Cizîr û Colemêrgê dibistanên serêtayî ên Kurdî hatin vekirin. Ev dîmen sala 2016 de ji aliyê şaredariya mezin a Diyarbekirê hat belavkirin ku xwendekarên dibistana serêtayî a Ferzat Kemangerê di şahiya dawiya salê de ji şaredar Firat Anîra Kurdî stranan bêjin. 10 sal şûndarî, 15 sal şûndarî em zarokên xwe bi zimanê xwe, bi zimanê Kurdî em bizanibî her üniversiteyê ew ê yüksek lisans bikin, ew ê herin ji derve jî ew ê bizanibin ki ev dîplomekî pir bi qîmet e. Sala pêşîn ji 400 zêdetir xwendekar li dibistana Ferzat Kemangerê hatibûn qeydkirin.
لب هولا دربه لشکری آسال 2016 دا دریه دبستان جیوه که به دهان سازی و دستگاه کردی هاتن مور کرن. بریتان و عیشان جی زارکی خواه شاندنه دبستان سرطایی اف فرزاد کمانگری لپشتی سال 2016 اف دبستان هاتا گرتن پروردهی زارکی وانجی وکا یا بسدان زارکن دن نوجوما. دبستان فرزاد کمانگر جبوی مت چی بون؟ نه آوایی که تنه بون. دبستان فرزاد کمانگر جبوی مت نفسی کی بون. پشتی هات گرتن بوی گرتن و تبی چی کردن نفس هم برین. اشترا بیشم پشتی وی درونیا ماجی خرابو. ام بخو مالباتی بوی حالی خود درونیا مخرابو زارو که ماجی بوی شکلی ویدم دا درونیا وان خرابو حال و حرکت وان گوهری و پشتی ما چی کرد تبی که ما گرتن اوی دری را من گوهانی تمامی هات گرتن هیوی مشکیا لبوی شکلی جی مرابو زارو که خو به گوری درفته خو گوری هبونا خو ما بزارو که خو گوری زانو بونا خو به کردی دا خواندن ددن خواندن جی چیکه کرد وقتا کی به کردی خبر بدن ای کردستانی بجین وقتا به کردی هر گیا سرکوکا خوشین به گیای ما قد کرن گیای ما زربیه حتی که ام آو ندن وی گیای شی نبه ای آخا ما هرو نالیم بکن اوی آسیمیلاسیون ازی انا وی دمه اوسایه دبستانا ما نکرتانا دبستانا ما 8 ساله بی بو زار که معنا بچون 8 405 حبون ای بجوی 405 حبازی نمانا ای پر بانش خود سیستما آسیمیلاسیون مذاکر کی وی دچه کرد بنگه زمان خو آوات کن کرد به کردی دجین لی هر دو دایکشی جبو گذار که خواه جه کردی محروم نکن دشینن مد داره به ارمان جاکو لوی داره کردی خواه تمام بکن تیپین دنگدا تیپین کو بدنگی نبی چی آ ب تیپین دنگدا آ رونی کوله عیشانه او ایرول مد داره الفبای کردی دوباره دکه کردیاوی سرکفتیه لی گازنانده که دمک گلو کچه به حوالین خورا دلیزه زاروک به کردی باش نزانن اوج مجبور دمینه باره به ترکی پیوندی دینه یعنی جبر که هن زاروک جبر دیو باوی خو کردی نزانن هن جی زانن لی خبر نادن امزی گره فناوان ام باخفن اگر اموسا باخفن یکه مفهم نکه هبه یکه مفهم بکن جی اما مروف که فهم نکن اما نکارم لیستکا بلیزن جبروی که امزی به ترکی داخلن قمرا مد داره پشتی که کردی در هاتا گرتن جبو کسی دخواستن کردی هیم ببن بیه وارک بنگهین آلترناتیف ادما کو ام دیویژن درسا بجارته ام باسا زمانی کردی دیکن ام باسا زمانی زکماکی دیکن جبو ما یا گرینگترین کو زمانی مدد زمانی پروردهیه بتاني هلبت جبو درسا بجارته بجن زاروكين ما ومالباتين ما خاص لسري بسكن باش تبه لجبو ام بجن زاروكين ما daha baştırın و گرینگترین اوکو دبستانین می کو بزمانی زکماکی پروردهی اوی بیداین بمکرنی آرمان جامعه اوام خوازن کو دبی راده دا پروردهی بیداین بسپور هشیار کن که خطرال پیش کردی هر دیچه مزن ترده به زارکن کرجیش زمان خواه بپاردمینن دخوازا سرکجی پروردهی بزمان دایی که لی دبیشن که دویت نبونه دا در سابجارته آ کردی آلترناتیفه که جبو زاروکن کرد که زمان خواه دور نکوین ناونده لیکولین سیاسی انسحای سامر مهابوری لیکولین اکلسر کارانین زمان کردی چیکر جسدی 6 studie وان برس دانه که هم زمان خواه دکارن باخفن هم بنیسن هم جی بخوینن لیش سدی 25 وان جوان کارانین محرومن جسدی 6 هفته انگوتنه که مال خوب کردی داخون لیش 155 وان گوتنه که جیان روزانه دا ترکی داخون جسدی 40 هفته بیشترین لیکولین گوتنه که وان جبو زارکی خواه درس کردی هلبجاتنه لی تنه جبو 105 پولا کردی وبیه خجیان فارقین دنگ امریکا دیاربکر